Nilip MEC constituency ke parlo panjan ahawar along kidam tang 2022 ningkan pen hem thepo ki kim ke rang boma hem ki kim ke rang asai ki oi thektik a joy ni labang so hem ke dam tang jangmi po chikloni phai kre truck ajo por phai baji kre sira minute thongkep apor tomon la pen ki klo hut poka hem tomon pon rang amat inghang ring rang an pinlo Panjan inglong turbong academy school ahem adung along kupe skim pen lo ni ki kim boma hem thepo ahem ki kim ke rang hudrot ki pia sorot pirong lapen la so ke heno dunvek arum along a banki tait bhimate ki pathir kluk ji aphan isita ki pipedet a joine la so tumon ke jab ahu japon rai ason dukoklo mate semen ki vitang lapen ita kang ni tang adim tumon ke the hut inghang dak dak det amat ahem arpong kreb rang an pinlo engineering ta ki pita chokche contractor lapen arpu ke do tum ale ke chu en do ko kason si klang ponlo athe tumon ke jaba hot poka hem ke hengno puke arjulong komla ita ki pi ke sai ke oi sangti meme si pirong a joini pusi thek ponlong la so room ke dam phere meme an pinlo la so hem pen nilip MEC pubitro rong pi a hem adung lapen bokajan LEC MLA numor mumin lapen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang atum kupi koson tong sai dengpon thuji ne lake mo pornang ke lia hut ansi chini ponpong ake me ya phan rat atuma phan lapen kado kawe phan si kewan pi lapen awar sai ki pipon binong pulo tangte prabjin pen labang so hem ki kim ke rang thu pe meji ya phan sai dengpon serak si ke me pusi rat atuma hin pen nang pachini pon Duarbaguri constituency ke parlo Dehuri number 1 Baptist Church along Sitame Karlitang JM Carvel made John Moses Carvel alang lireng tik ahut American Baptist Missionary atum kemia pharman aphanang humri sivanglo laso jo Ladak Dehuri number 1 Baptist Church along Sita Kikorayang thekmate Baptist Sitame endunlo 1913 aningkan keti kichu singnar lasi bangso monduli lake mate Dehuri number 1 Baptist Church along non ningkan pharo nang chokji dokdok ason lo lapen bangso aphong ningkan pharo sia prang la so ajok kachilang mate kachima thadam thupen tika kahumri damlo pinini phai inquiry si therepo 2023 arni Dehuri lakha number 1 amonduli ningkan pharo si ke chokdam je phan panong se keti Reverend John Moses Carwell keti Lora Muri keti chalotit atum athiri mirapu badam pen arnam ardom pidamlo Labangso ke dama theke Dehuri number 1 Baptist Amonduli ke Chengsia Christian Keti Saret Singnar Pondit 1913 Keti ke Chengsia Pastor Kichu Singnar lapen Keti Gudam Singnar ke Chengsia Dihin Rimbang atum Reverend JM Carvel arideng pensi kakojan alang roy along lang parbi pen dunlo Hala so pensi non pinyan bang pharo pira bang trokep an bang phu nang chanlo La so sai Moses Singnar pastor Rilipson Singnar dun pastor John Ingti dikon lapen dikones projan Ingti dihim rin bang mate banker atumpen ajok si mir apu badam tika monduli keja nimarli risonim so atum chipadok si an esan runang thaidun si aphi arna mardom kirokar cho asai en ponlo La so me kachipahem phupon abang juer hanse pastor tika Baptist Church arna malam ke than Reverend Davidson Ingti abarim konchun bang ke ABC pinang an alang likai alamu than pon pen mesen pen pachun ponlo Dehuri pen amos Ingti Karbi lamarjana longnong nam kache thangklong mate kapachelai pen rad aphan kapang ni ponver abang phu harlong bi phang chu bangso pirthe pen chewoi tanglo munit ache the thang ta chipu thek thek pirthe pen kache onang jia pornang lelote kupi koson pen lone ta me chi ote kang jokche Lason si kai kia porra da phan kira ver la pen lamarjana long kapachelai pen solang dora da phan kapang negmon abang phu harlong bi phang chu bangso pirthe pen chi otang lopu alam karbieng long arat karjulong pen manghu prongason si dokaklo birta kelonga tengke jangmi ni phaing koi rai si arni aner lo apor alom kupi koson pen lone kohora source conservation IB amithang amada pranchar mudiat pusi birta lo Alang like kedam tang penang anarni pentami pregjam karbi alam arjan along kapachilai hinanat pen solang do karbi arat aphan kapang ningmon abang phulo la pen karbi film society karbi cultural society pen chenglo pregjam rat asai tami ke claim abang phulo sitame
Piniarni kupie ke matha kisung dolone methang amat apran charmu detpu karju long pen karbi solang dora datum antame manghu prong ason si dokoklo ahema sorpen kapachini pona tengke kumanne pi phan kachi tongdam ji pusi ib ahema long ke dam pusi pachini lapen hemi siang bong da methang nat kachi bohong che chek ta ve pusi ahema sorpen pachini hala purai kom sai khi pen kapachini pona tengke no namat kupi koson pentong apran charmut lo ni thang da puthek thelang pinna mate jangmini phaing koi rahini arni dipu pon pen cyclem pen ang theklang det aphi la pen adon arab jirpi jirpo phan lam the arju yet aphi an si ang ton alam long pon po pusi ningje dehuri pen amosingti damlang koma puni ti ho ni ke chini ni amyan ta di mala so pi e ke wang ni ta ho ib ni chitong dun lang tu pare aman ke bang jui long ke ni bang ta usomar class do kong mati pare han an ki tun pitong man ke ente la kiso boge ni kona prang se kiso londe na ke chini don de hati phusi ke so dang ho di phulok si ke do ente dipu pen dak hem ke bang ni kona prang se ke bang londe ni thom ne dolo jo arni jo hisab se dia la pulo ente la ni dia prang ke bang penale to ko pini hem ka chi bhong la son ta cha ko do ave chi bhong bhe ente nang li phan ko pini la son lam nang ke than te kang do ma ko pini ave mo thang ta ave ta ave chi bhong ta ave chi bhong bhe ente nang li tum la dak la ton pini la son de ji polam the nang tum pini ka chini ason do ji ma ave chini ni joy ne se nilita han an pamen de lokai son bon lokai ta hem ibc do mat di pare cho bai la tum har jite man ke an ta bi pikok lo har nu thi pu pen an ta dulan an bi pikok lo an pare enke cho si wang ve de lo ma pulong en tum mang da hala gobien pisai pen arti ki che andam juilo chini ne de lo pare enke so arti ke basai hurlo pare enke jon pisai ban na chi ru ra lo ma cho hoi lo jon pisai pu ne lo hai a ve lo tang ho pu hi na tha ente la nang li tum la dak la phune phun ben ka ching ki dun la son ko pini agom long dun man de ko pini la son konde me la son do ma long don de ni li bang ke te nang li la difu do ber ke ko pia kam si ke klem ne lang li bang be la kam chokle mun ji pu bela kam chu dun ji pudi te nali tum phala sun se na tham ta ka te non hem ke bang pe ta me thang ka pre kalam tham te hi nang tha the to nali men thanik tham te ni li mene ka ban bipi nali a hem sara poklo ke di apok to cholo pini ra dak la bang so accident na pu thak la bang so apini la nali tham pa chini tha to laga hok lo hadong bi phang chu alang di a hot pen hut la dak ai bi bang wer we la pini ke alang di la so hospital ke dang pu la se dap kor hospital la la se dap si bang alang di dap ko ne herai bi sang lang selen bi jigen kalang di la so ko ne sang re sang op te sang on ti polo room pi dam ko ne herai mi thang se dap dormitory room long dam lo se dap bi sang lo sang lo hem ni tikir che te la son khoton no tang lo bu pen ka theng long dam me ko ma tong theng long dam ne aka theng long cheng ge ko ne lo la pen la so bang ko ne ba ji kri ni long he ba jin dam anda bang ke ngla se la so lo ma si ni tum bang ke la so pini da meeting da do ma se la meeting phan ko ne ru thai de pen pini tum an cho dam pen ko bang thu lo sum ni ko ne phun kuri lo ama se phun nang deng de ta ko ne han bi pan phun kuri bom phun de ma so lo ma si ko ne hidu ma pula so da la so rung se phala da ko pula sang lang palam joro si la so ing ha pa cheng bom da ko ne heri ko ne ing sampli nang pu be da ama si hala ninwe kala ko ne arajiteron ben bang bahini ni du ta ke do da ka do bahini ama si la bang so pa cheng ma te aphi be ke suki en la so ventilation ben si lahi pula pho be da si suki pon lo suki che don be si lang lo ama si la som ni bang ke la phena long si la so a ko na ami thang ke na pipen si ko ne suicide ko ne suicide te la so suicide bu thang na dun ko pini son than thek ji ma son ka chini dun do ma te hem be pini ka chi bhong son pini do ma than thek dum phan ke thang ka than the lai bang ke ka chi bhong lam ta pu pe a ko ching chek lam du pe bute kai ta phun bute otber phun ka ching ki la son ka ching ki hot ko pini alam the arjun long do ma arjun long le lai bang ke a ko la phun ji ki te di pen nam jo ite mana cheter plot te cheter plot te la dai di pini phone incoming ta la ko ni tela no la kiso ok pimi pula sona bostu bang ku pini la kiso pini bemar thi pi la sona kiso do agom long dun mate long de la da son ta be de ma to ni tu mana ka than bang lan cho je ko ne selen bi ji ke ko ne la ni phong phong so la pen ko la ko ne ko pil ho singam do la cho tin an tan tenang li ke la da ke I belong ke in charge kali kya ta kalang de tenang li men thani tha je ko phang cho to cholo sa je ko phang cho to prang sin li men thani tha Miniman Razi Tarot
Pini da dakla so ghotona aputha kalam thenang li ko pilo ke thanji pachini tha. Nili ke thani edim ke thangda velo nili ke ancho dam jilo de biya por. Inte la bangso pini la bangso dead body ki thitang la dak ar pumar tu nang li tum ka thenglong cheng komal londe. Ke thek long cheng ke jakuk pen tum hani. Bahini di inte la son da dak si do pu nang li tum koson se ka chini londe la fla. Lage jakuk hiri phangchu si na tha. La dak si room en dak si do pi ati di. Se room ke an bata. Mane kesa. Kesa. Tenali tum ka thenglong pen koson lo nang li tum enik honde mi ason ko pini do mala. Honde mi thangda bi se tami pinya me ke yang rest lang si ko. Ta son se chi thang te kan. Tha. Tang tenali tum ka thenglong pen ko pini mami ami thang ma te bang na son mi pason ka honde do ma. Bang phan ke honde thai wi ame thang si la son thek long. Ka thenglong da. Tenali tum hala dak ki sang ki do hot ko pini ning du ka lam na son pini chi than te kan do ma. Than te kan ke di. Tenali tum thenglong vek lo ke di dak la tak si nali tum se thenglong phang lo ke di. Ta choklo. Saya আজি ঘটনাটো আপুনি বিষয়টো কৈ দিবচোন আজি আপোনাৰ 6 লাইবিট আমাৰ খবৰ আহিলে আপোনাৰ 3:30 বজাত এটা খবৰ আহিলে যে হাৰলংবি ফাংচন নামৰ এজন যুৱক আপোনাৰ ইয়াত হেংগিং অৱস্থাত পোৱা গৈছে সেই ভিডিঅ'ত আমি আহিলোঁ আহি আমি এতিয়া তদন্ত কৰিছোঁ আৰু অধিক তদন্তৰ কাৰণে আমি তেওঁ পোষ্টমৰ্টম বা বহুত কিবা কিবি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা আছোঁ আৰু যদি ভৱিষ্যতে যদি কিবা পাওঁ আপোনালোকক আমি জনাই দিম এটা আপোনালোকৰ সন্দেহ মতে কি ধৰণে সেইটোতো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম সেইটো আপোনাৰ ইনকুৱেষ্টৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম হ'ব ঠিক আছে ছাৰ